Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhleta yakhe la hi xonge rhangani. Lo of course a linkiwaka na yena se hi tlhela hi va linka na munghana lolene of course. And then amakumu of course hi ta yakhe la hi Dr. Malaki mbilu ya mina of course. Oh, mina of course hlamala guys. Hi ti 5 ta June xonge rhangani fika tsala this post a na ha vona ku swi ya kwini moya u baya kwini. La ka fika kombisa ku so risimu leriya ra Chauka a ri se tshama ri dantswa eplay ka MLFM. Futhi mi serious ya. Hi ti ku va hi ti n'wananga. Hi leswi xonge rhangani a ka fika tsala swona sweswo. In relation to this already of course hi endle video la hi nga fika kombisa ku risimu leri ri khome position number man if mi nga se yi vona ni ta vekela a link on top comment, okay? Risimu leri ri vulaka of course xonge rhangani hi leya ra Chauke. Hi va hi ri le ku tlangeni allegedly kwale ka radio kwale a ri se za ri tlangiwa a ri za ri kuma airplay. Ni vheta ni ku wow. So of course vito rona Chauke as you can see kwalano sweswiwa as you can see almost se ri na 600k views ri le ku beni ri le ku trended swinene mara a ri le ku tlangiweni ku hi xonge rhangani leyi. So ku endleka yini Master Team anjheni mara hi tlhela ka post liya vhele hi kona swilo swi kota ku va swi olova swilo. So ku na comment yin'wana ni nga fika ni yi vona la okay let's go ni ti ku Wi-Fi ya network leyi ya yi nga fika yi endliwa hi Ron kwalano yi fika yi kombisa ku ve ri na nhlamba ka hulu. Okay, so already se hi na clue yo why ri nga ri ku tlangiweni ve ri timhaka to ri na nhlamba ku yi la. Okay, and then xonge rhangani a fika vutisa ku va byele mani, then hi scroll hi ya hansi hi fika hi vona Ron yi fika yi kombisa ku ka gongomela. Ka gongomela ve ri kho ri nga swi nga vula ku ri na nhlamba. Okay, gongomela hinkwenu ha yi twa ku show yi katsakatsaka na swa timhaka ta masangu. Okay, a hi yeni le henhla leyi ya so loko hi ya le henhla leyi fika hi vona hope va fika kombisa ku musi already ku na channel ya nhlamba ka munghana lonene musi ma yi kuma i point ya kona. So ku vuliwa ku show swa ku va vula show leya gongomela, then general na yona of course yi tlhela yi hlamusela the same thing leyi nga fika kombisa ku gongomela a yi tluriwi hi nhlamba but va yi tlanga toti and toti. Okay, MLFM yo va na stress na depression kahle leswi yi nga fika yi kombisa swona i general Gwavulani kwalano xonge rhangani of course yi vuya tlhahlamula ku ve ri leriya ro hala ka mina a ku humeki i gospel na. Hala ka mina a ku humeki eyane ku na chukele ra Makhadzi of course hala ka mina ku humeki dun ku na chukele la ka mina ku na chukela. So mhaka kho yi le ku tikeni mhani loko swi twiseni ende risimu leri ra ku lwela ntiyiso mara ni risimu leri nga tumbela swinene ku lwela ntiyiso. I mean like vanhu vo tala va nge swi twisi no ri ya kwini ku lwela ntiyiso ku na tiphasi to tala ti confuse-aku laha so a ni swi twisi ku why ri beniwini ku lwela ntiyiso i mhaka yo tika swinene. Na loko ri somehow xitichi ve ri na nhlamba mheni leswi ni nga ri ku swi twiseni straight swi loko a fika va ri tlanga kwale ka tishow to fana na gongomela at least hikuva ni swa tiveka ku na yo show yi va yi kha yi lola ngopfu yi va yi kha yi dzikini timhaka ta masangu. So me guys mani swi twisisi mina I don't know vekani mavonelo ya n'wina guys but mina I think xonge rhangani na hina se va nga zama ku va va approacha xitichi va kota ku vulavurisana na mhaka leyi because ti-regulations ta kona ti le ku tikini. So loko ku ri mara already ku va ku na show yo karhi I think maybe loko ku ri va twini ku ri na nhlamba a va ta ri chela kwala ka show yeliya. Ma yi vona mhaka leyi ko va ma hi little 2 cents knowledge kwala a redzi. And then of course hi vuya ka mhaka ya Dr. Malaki mbilu ya mina mani mi nga ma swi hleketa previous laha hi fike hi vona Xigaza Forward a lan'wa swi tikombi na ku na yin'wana producer na yona or a yi ri busy or a yi la ku nghenelela ku va yi endla risimu hi Dr. Malaki or na yona I don't know mara ka siku namuntlha of course ra ti 6 ta June se yi vuyini Xigaza Forward hi fike hi vona fika va posta this post laha a nga fika tsala ku vona ke a ku before soon a ku ya ta Dr. Malaki mbilu ya mina ku hashtag Xigaza Forward a hi supporteni hosi leyi as you can see loko fika hi pfula la hi fika hi kuma ku yi le studio kwalano loko hi languta na mavoko laha swona ku fika ku endliwa an agreement. So ku hi lava swi tiva ku ve ri le ka ve ri mabeva vanhu lwa nga la unfortunately mina mabeva na ni n'wi tivi mara ni nga confirma ku studio i xa yena ku hi background leyi because ni tshamini wa manyangatsi siku rin'wana kha ku le ka studio xa mabevani
As you can see, le post ya kona kwalaho, so mina mabebana a ni tiku wu wini. This network a yi le ku tirheni, I don't know what's happening here. Oh yeah, se ya endla, as you can see mashoku background loko hi langutisa yi fana exactly na laha ku nga na Dr Malaki, ma yi vona mhaka leyi. So hopefully swilo swi ta fambisiwa kahle le studio le va twanana kahle na ti-royalties, because swi nge hi tsakisi mi kuma ku se ku va ku swi ya duma va ku mabevana i rhobe ngwenya imagine vanhu va lava ku nga ti-producer tikulukumba ku nga khale ti ri ka music, so a va swi fambisi kahle na ti-percent ku hi ti-agreements ta vona kwale va meka sure ku na yin'wana ya swi twisisa phela hi leswi swilo swi endlisaka swona ku vanhu va fika va twanane kahle, munhu a explain a swi twisisa ku endleka yini hi leswo. Ingenifileka tango mina famba nsiya vanango twana xitori xa kona ingenifilelo kona baby xikwembu xi kona mali va tekile na yona ngene titsotsi khome xibamu dale ku ndleke nghozi biwe timbambu lave va ku yi lava mali chika movheni hi bare kasi ti cincaka njhani This is a fucking robbery. vamuwangiwa va ku lexiwa njhani ni kombiwa ngani va ku xexiwa fa mateka tifoni va ku tisa na kheshe nande nkombele sori va ku nga jeli no sense nande khensa mkombo ya baba ingenfilewe mama khensa mkombo ya baba ingenfilewe mama ingenifile